ole voin hi niang zat nge ni ta o ni ni zon ni mo zon ni ani a he tum lok lem lo takin ser kor tu na khan sei ko an lo ti ta ma ra tongin tun ma kan riat dan chon ser kor ti kha ani ta a sang ni sam ni pathum november tha khan tilaya mingo ho atanga missionary kan nei te nanung ber an tha an tunu violeti alo ani pa mo la lo liam ta adam lai sang ni som pakwa le sang ni sam ni khan ka tharau tak po hian tong trai sak na hi aizo la tangin kalau nei ve to a covid 19 alo then lai khan ka thin lunga hian ron tlan non le a asa chung lai chuan kal theina tlo theina hi ka nei lawa karil ruwa chuan adam lai nge va mu kha ka du em ati chuan he lalram thar kan ti apo hi etiang angani chuan lalpa ani po hianin he lalram thar hi he nam ta ta na an chan chin tharon put lu hi asuakin la ra thin ma sela atak ram ra tak nangman i ron zon i mu tu ra kha min pek tu ra hi mu ve thei se ka wan ti em o an ni awanga chan chin tha nangma thu nangma hriat na te nei hi kan ni si a midang te chu missionary dang te manirama an hotliar tliara an lu an phuma an ni chung kwa hi an ni tha hi chu tilai hmona lu phum hi an ni zel mai le nga la an van lu te lu lem le zuala na ti ten lalpa ne na kalau lan ve to kha ani a ama ro chu he kan du ang le kan be sei angin ani po kum samret panga alo ni chuan sang ni sam ni pathuma mual min lo liam santa heti khop maya mingo hoten kan nam an veya abik takin abul tran tu robot artington na hi kan soilang le te ang ani azaratia midang missionary te po ko lu zel kha anni ta robot artington na hianin helal ram hi alo mu to awangin atakaron lang tu rakha nam abuat sai lo kate akowate athana te ta na ni hei chu Martin Luther na lo ti awang khan keini ta tu ra ni ve lo ati akha chu thu chuan artington na thin lunga thu asoya he nam chu ba jong chuak ngal ro ti in anei zong sengin missionary kovel hun sanga atir kha ani a ani po min riat chhuwa tir thren ti chuan heng mingo ho te hi eta thutlung ram atang te po in zentel ho kan tia zentel pathian thu kan tia kan han diriam de lek thin chang a om thina etila ya hian thil kan riat thiam lo bang te po hi ani fo thina an ti thei to an kutalal pan ape ka chu lali suwa min ron mel riat tira a chan chin an riat ang te min ron sila ti chuan he kan mi zo na ti to mayang ati an hun lai khan mi zo ti hi la om lo lu sei ti te khatiang mai kha ku ki ti te khang kha min riat dan la ni a chung la ya kan zia lalpan kan nama zia alo da khan zet kha alo da chung chu bible zirtir na mose le khabua dan tam tak kan zuk en chuan dan tha mose dan tha pathian dana khan kan nam zia khatam tak alo oma lali suan mangai na a dan zong zo fam kim na thu aron tlang au pu ya po khan kan mi zo nam zia a khan chu lali suwa thuron zirtir po hi alo in zep nual maya bokana mase ama lali suwa kan hrelowa min tlan tu ani ti kan hrelowa pa ma a pa nen in pum khatin chatuan atan an chia zong adamale evi bo chiat na awanga an chia zong krista iswa thisena ron sut let na thuthun na atangin ama an puya chatuana nung reng tura
ama an puya asiam nge ya kir le thei kan ni na thu kan hriat fia thei na turin heng mingo ho te hi aron tir ni a chuta an ti thei ro pui ber ka ti a chu hemi sap ram lampang kan ti British company British lal ram lampang han soi kai zo kela rom sarkar pop thu nei na lal ram alo ke dar ta khan England le Wales te Britain kan ti te lal ram pakhat Europe ram som ji nga mi kha lal ram pakhat an lo ni a chu da po chon hemi King James apa te atang khan Martin Luther te ina khongai na awanga chandam kan ni ti rin na kha an lo von him tlat awangin King James sapo khan Hebrai tong atangin am mu thei Hebrai atangin an ma ni tong mingo ho tong khan Bible lo le lin ti ra sang khat zakwa som rok vel khani in ka ria suan lo chuan sang khat zariat som rok chumi Bible chu biak ina da tu ra khatia an ti zela chu Bible atong origina chuan Bible keima ni tong chuan lalpa le ka buthiang lim pathian le ka buthiang lim tia kan da ta ka kha aming omjedik tak tu ra chu ani reng boka ma se Bible han ti hi chuan thang tlom thin ka ti kha le ka buda khom te ti mai kha nia Greek ho philosopher te pon an fin na an philosophy zia sang ka library an da lelama Hebrai le khabu fin na te Moses le khabu chitin reng te zol nei le khabu te an da boka chung ho ne na tia kal kop library le khabu da khom te ka an lo cho pol ta ka hi theology ani kan tia kha ani ta ti chon rin na King James an avon him awangin ti khan America ram a te Christian te po alo par chuak le ta a khovel hun tina chanchin tha lali swa chanchin tha sil darin lo om ta a chumi hetilai kan ram kan tlang dung nge ya missionary a local te jinga ani hian nung ber lo ta anti thei luber ka ti thin ka soi fo thina chu Bible uluk takamin le lin saka hi ani lalpa le khabu pathian le khabu thiang hlim kan ti lalpa le khabu uluk takin hei marlama sinot ho pon ani a baptisa po ani a sinot le baptist chu thok kopin ti hian engkim Bible Society kal tlangin anti ho thina tin hetilai an ni point mara tongin hetilai nambik chimlam chimtop lam nam mara tongin Bible uluk takin an lo let ling boka he le khabu min hu chia hi a lulu tuka malakia le khabu tang khan karon soi chwa fo thin kha ahnam ako masak te khutilai Palestina ram atanga alo cher to zong ten an lo phat santa a an lo du lowa an lo check sola an kheng beta an lo nol tak Mosia po in keima ang zol nei hilal pan alaron siam sakang cheunga athu in lo oi don ninga atia alo da thlapakha an lo kheng beta a Mosia mangin humanity ya mission na pathian lam hoin hemi khovel fin na hi chuan humanity development mission na choi kan na pathian tak lam hoi ni lo kha anita a chu khovel philosophy ani adiabola atanga chuak hlom hlak kha anita a mase Mosia le khabu ami hi philosophy ni ve tho Bible zirte na wisdom ti anda bi ka kha ania philosophy aina sang ta a wisdom ti ani chumi ya chu pathian tak lam hoi zela kong a step te mishing ten kan zo chho le tu ra kha alo ziak chuak ta ve ka ti chon chu ta chuan Krista tlam tu alo kal hun po a aron zirtir tur le aron soifia tur le aron man tur da na kha Mosia hian alo da tel sa ve ka alo da sa ve thap bokani chumi kong chia chula li swa khan aron zo ta a an lo kheng bet ta chu bang chuan khovel nam tin chitin renga jentel tan hunaron hong ta adu apiang tan eng nam tan po khan lalpan ruat ta top maya chutiang ang chuanin kha nam zon chuana khan he nam bi ka hi Bible se tir na te to mayang lalpa le khabua dan tha te
ko tlangin enkol na le lalram enkol na ata na thwa akha pi pu te atangin men lo hlan chong zela alo om be ani chu wang chon he nam hi abot sai lok le akawa te khakan lo ni tak zet ti te ko khakat lai tang khan asiat thaya he da bible tang chi tha lam pang khakan sai don lawa he lalpa le kabuthiang him kan nei theina tura uluk tak maya an lo be ya thế tốt anh lâu chia chú lệ khabu min ron lan chong ta chia chu ani he na min he lệ khabu kan kol to hi chuan he nam hi khovel nam a hluana a nam pum puya lalpa lệ khabu kol tu bi ka hi kan ni ta a kha sirama ju kal ro chanchin tha ke nai ai nan dong hasa nagaland rama ju kal ro ke ni ai nan cho an dong hasa tripura po an dong hasa tin khovel mun sang a hian nam tia kan riat phak chin heta nam te tak te khui lai nam lian jing atang emo a slam kan tiang te chu kan soi lo ma se sang khat zariat atanga sang khat zakwa inkar kum zabi inkara nam mol nam kan tiang chi zong zinga anu nung bera chanchin thadong nung ber kan ne heng chakma tuikuk tripuri kan te hi keini ain chan keinin chanchin tha baptist missionary mang kan juk sila wangin andong tlai jok ani reng lo reng lal ro pui tak ani lai sang khat zariat le somli borvela te sang khat zasari somriat borvela te mingo hovin missionary tirlu tumin anbe to andu lo an phal lo sang khat zali sangkhat zanga somruk vela po missionary ten lu tumin tripura ram te po an hel to an du lo an reng lal ten an du reng lo chu wang chuan nam a luana nam nu fual zinga chanchin thakol tu nung ber kan ni ti hi kan riat angaya chu nam tan chuan mingo ho khan uluk mangkheng in bible hi min lo zia chwa sakta lalpa le kabu hi hei mararama chuan an le lin na room te po ni china kan han lut chua ka bible le lin sang bible jak sang da khom te po kan hmu a aro pui hla chung zinga king james a le khabu te po kan han hmu a he nam hi lalpa ti tu le ama ngai sak tu te tan ama a le khabu ziakin om ta a ro chuam ka siam ni a chuan kata an ni ang ati chi akha malakia le khabu a chu nam chu ke ni hi kan ni te po ka ti thin kha israel fa palestina ramami te khan hele khabu hi chung tin an kol phareng reng lo pui thiam lal in a kolanga chuan rorel tu lal in a kol bokanga pui thiam lal ten an kola rorel tu in an kol boka chu jong chu ne mai aba ka om lo chung kwa a mimal chung ko tin reng in an kol phareng reng lo hele khabu chung ko tin a kol tu om chun nam chu he zo fa te che hi kan ni chu nam chu mi ta tan chuan ani he le khabu pathian le khabu thiang lim kan ti hi chu mi ta tan ziak sak chu ani ti hi voin nia nama kan harangai he nam hi kan har angaya ti chuan missionary ten an ti thein nung ber chu an le khabu min lan chon hi ani chu le khabu chu zo fa te kuta aron lu to chuan khovel science le philosophy le engineering doctor medicine fin natin reng kan zir ayana sa zok hian lu chil ni ilang chuan voinela lam thu kan soi kan hre vekang primary level a sikul kal ho pon an hra thiam vekang kan thu soi hi ma se kan lu chil ta lo khovel philosopher te thu ziak lir science te technology te mathematics te commerce economic mo medicine thil philosophy sang kha kan buai puita khovel zirtir na diabolan mi ti fing thei tak ati it om tak ati akha chu kong chu kan zo tak zok zel awangin thi na an chia khan kan la om reng he le khabu min hlan chon hi nun na bu ania dan le thu pek te in zom chuan in nungang ti zel lali suwa in athi senin ama thi sen nge in he lal ram thu ama lal ram thu a hi ama thi sen nge in thu thun aron ti het to a thi sen a thu thun na nge ya chu ani po thi na hne tho le ani wangin thi na an chia zong kha
pa ina an chia mi sing te aron da jong kha aron ne veka aron kaltlang ta veka chu a ne na chu ke ni nam fa ti min hlan chong ta ni I thu an ne na kapeta nangin ro puina mi pek po an ne na kapeta ati zela kha chu wang chuan nam te hian heti lai tang hian kan mo phur na jok kan ti lo wangin voinia hian missionary kalma sa te po kan dem thin zentel thu thung an ron lu pui te kan tia siat na mol tak kan la nei wang mai mai ani voinia thu thung kan buan dan te hi e a ler lu tuka tin atak ram po theng phalo sa khuana len vek zentel te boy pui chi tho bok thu thung kha kan boy pui fatak ro lu tu chon lalli suwa thu hi Genesis atangin thupuan thlengin a keu chuak anga lalli suwa thu atang zelin engkim asil fia bokanga lalli suwa thu a hena in lom khom vek chu chu chatuan nun na ne chatuan na om reng tur thu chu thu chuan a lom thu a siam kan ni na tura a thu min kol tir tak thu a siam na tur chu hele khabu hi ani tin voinia te lai mon kan han sen ta ka chuan kan han soi ni sela khovel politics sang kha jakwa somli pariata alo lu ta Bible bupum pui lalpa le khabu apum puin sang kha jakwa somnga pariata kan ne kum som na khovel politics alo lu tan tir lai atanga kum som na kan nei chowa chu bang chon politics alo lu tan tir lai khan kan la fe thiam lo kan laman thiam lo district council kan ni lai khan ma se sang kha jakwa som ruk atang chuan thiau la ji zirtirna pastor zir turin jor ha ta te mun sang anron intir chuak ve ta zir chuak ho anron kirta chu thiau la ji atang chuan pathian ko san sang te min ron en kol ta chu wang chuan lalpa le khabu chung ril tak lali suwa thu kan lut talawa pola le khothon le a che ve la se me kan tiang chi reng zong khan kan tlan kwal ta tewa pol sang lo chuak ta chu ani I thil pakhat kan soile du chu Catholic Roman kan ti ko thana hi an hun lai khan he Bible mu phakin a om lo ti kan sia tanga ya John Constantine ten Christian an ron puana wangin philosopher khovel mi fing te kha he ta tongka an lo in hlan chhon pathian thu adik berpo siat to lo anin hlan chhon tenen khan te khan ko thanan lo en kol to thina Bible voinia kan mu ang hi an chiar tur an la nei ve lo an hun lai kha sakol tia zuk mo pu tur pon lo tun hun aron par chhuwa theina tur akal kong tho kha an hun lai atan thewalal pan apek te tho an ni chu ta tangin Martin Luther ten lo chhuwa ka John Calvin ate te chuanin voinia theology hen ron pu hung chuak ta theology le politics an ron hung chuak ta chu ta tangin voinia namfa fatak ro lu tu tur chon ale khabu pum pui kan kol to Genesis atang hian helal ram lo in rem fel dan tur hi a structure voina political system assembly ro rel na te code ro rel na te secretariat te I khatiang chi sang department sang lo om dan tur a in rem fel thlap ang khan Genesis atanga tia kan zir chho chuan Deuteronomy Exodus Leviticus Deuteronomy Numbers kan tia khan Deuteronomy thleng khan Joshua te ti khan a structure tu rakha a in rem fel vek chung chu la li suan aron I cancel mi alawa kha ro rel na khol motion a structure lo siam to ro rel dan tur system zo ka kha akal phung dikta ka kha voinia chon la li suwa thu atanga rem fel alo ngai ta chu chu ro rel dan tur politics ina a copy po kha ani he ti chuan kalphung thar dik tak kan namalo lang tur chu he pathian lalram hi ani chu pathian lalram achu a hlom puite hian India ram constitution hian ram tiama ada ve mau boxi chu tu te tan nge ni tang Hindu pata nemni Muslim pata nemni nilo ke ni nam fa te tan hian lali suan nei tu nam fa te he ale khabu a constitution kol tu te tan hian ataka kan man tu rani ti akha te lai kan han thlen ta ka chuan kan han soi ni ta sela aro pui ka te voin chutle min han khoi ve de uhleka thu po ka soi lawang ka ti zeta ma se he kan han thlen kan han lu chia khan
tu soi chak riau na kha ron lang tatlata kan soi ve ani kan missionary te lalpan ahun laya aman te ni an ro pui fakle choi moi tlak an ni ve kan ni ti kha atop nan kan tar lang ne ro se